ugomba kuba umugore nyine ibyo by'akazi kawe ukabireka. Izo condition rero biragoye. Yo mu myidagaduro yego n'umuhanzi kazi Laika ubarizwa mu gihugu cya Uganda yavuze ibintu umusore yamuha. Ibyo ni birimo indege nemaze kwikubwira ni imodoka ni inzu indege ni inzu kuko ngira henda igera mu madolari hafi miliyoni 20 za Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva impamvu yatanze imeze gute wowe? Iyo mpamvu ni impamvu nyine yo kubabwira no kubaha gasopo. Kwabwira ati ibintu mukera byo kubwira ngo ndeke umuziki gasopo biragoye. Iyo ni gasopo rwose. Tugarutse rero hano mu Rwanda nahoze ndeba amakuru Element Kivumbi King na Kenisol uheretse no gutandukana na 155 AM. Hari amakuru avuga yuko bashobora kuba bagiye gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bikiri muri process yo gushaka ibyangombwa. Ntago rero biratangazwa nimba bazajyayo koko. Ariko ayo makuru arahari yuko aba bahanzi bashobora kujyayo vuba. Ani makuru nazo ndi kureba ubwo turaza kugenda tureba hirya no hino. Mr Beast yabaye umwe mu bantu bakiri bato wujuje navuga yageze miliyoni 400 z'abamukurikira. Nuwe mu content creator wa mbere mutoya ugize uyu mubare kuri YouTube. Gusa ni n'umwe n'ubundi ahora mu myanya ya mbere abantu bafite abantu bakurikira benshi. Ari no mu bakiri bato bafite amafaranga bakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ari mu bantu bafite amafaranga kabisa menshi cyane. Undi ni Vanessa Bryant. Uyu nguyu akaba ari umugore wa Kobe Bryant watabarutse mu mwaka wa 2020 ari kumwe n'umukobwa we. Uyu mugore rero amakuru amwe namwe yagenda avuga ko ashobora kuba twite. Gusa ibyo yabihakanye avuga ko we anyozwe n'abakobwa biwe. Ayo makuru yandiye hirya hino ibyo byose ari ibihuha. Abakobwa be icyo yitayeho no kwita no kukorera abakobwa biwe. Ubwo heretse no kugaragara mu bitaramo mu birori bitandukanye ari kumwe n'umukobwa uheretse gusoza kaminuza bari kwenjoyinga. Yego ya entertainment yawe rero yo mu Rwanda. Ujye uvuga ati sinzi byari byo. Muyoboke yaretse gukora ikiganiro kuri kimwe mu bitangazamakuru hano mu gihugu. Avuga ukuntu hari abantu bakoresha n'izina ryiwe mu nyungu zabo bwite. Ati umuhanzi yagize gutya ateguye album apangiye kuyitwikira ashwana na manager we. Mbona ibintu bari gukora ntago ari byiza. Ndamuhamagara na manager we baraza turicara turaganira. Narababajije ngo ibintu muri gukora ni ibiki? Nicyo kibazo nababajije. Mu gitondo inkuru zisoka zivuga ngo nabunze. Urumva rero nimba turi muri business tumenye ukuntu tuyikora, tumenye ukuntu ducuruza tutitwaje amazina y'abandi bantu cyane. Bona ko birakabije mu myidagaduro. Niho hano abantu binjirirwa, niho hano hataba privacy. Ari nicyo kintu kigorana kugira ngo muri iyi minsi tujye kumenya ngo what is the truth. Biragoye nyine ukuri ni iki. Bisaba umuntu usanzwe nyine uzi gushungura cyangwa bimwe akavuga ati ibi ngibi si bindeba reka mbireke mbigende mbirenge. Ariko si benshi babirenga ugasanga rero biracyari ikibazo. Nibo bagomba kwikebuka kuko ibi bundi byagaragaye ntibarikisha isuka cyane. Ariko bararikomeje kuyigimbya. Andi makuru nazo ndi kureba nuko Gitwaza Potre Gitwaza nawe numwe mu biteguwe muri convention USA. Kigali Convention 2025 izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ya Potre Gitwaza nawe azaba ariyo na Masamba nakubiye kazaba ariyo, azaba ari kumwe n'Intore. Ni bitaramo ubona kizaba ari kiza cyane. Kugeza uyu munsi abantu bakomeje kugura amatike. Nabonye kizakira byibura abantu bagera ku 1500. Nazo ni kuri amakuru hirya no hino. Ayo rero namwe mwari kuvugwa mu myidagaduro. Mu myidagaduro reka tuyasoreze kubijyanye n'ibiba bivugwa ku mihanda ku munsi w'ejo twari twababwiye ariko ntitwabiguha. Ubwo munsi wa nyawo wari uyu nguyu. Banze twumve none nyumuraza kumbwira. Ashimira ko mureza amatwi. Iyi ni GM TV mukurikiye. Mu bigo by'Iburayi mu bazungu iyo umuntu akora akazi usanga ari akazi k'umuryango. Urugero Cristiano Ronaldo yakina igihugu cya Portugal. Umwana we ku myaka 15
yatangiye gutsinda ibitego mu ikipe y'igihugu. Se wa Cristiano Ronaldo yabikaga imyenda akanayifura mu ikipe y'umupira w'amaguru muri Indonesia. Upereje mu gisekuru cye wasanga naho barakina umupira. Muri Afrika usanga umuntu niba ari umuhanzi, se umubyara ari umufundi, sekuru ari umuhigi, sekuruza ari umucuraguzi. Nkaho ibyo bidahagije, uwo muhanzi wabyaye akaba umukomisiyoneri, uwo mukomisiyoneri nawe akabyara umuzunguzayi. Teknolojia. Mu bihugu by'Uburayi kandi umwana agira imyaka yo gushaka urugo akijya ku mafaranga y'ibisekuruza. Urugero, Donald Trump yabaye perezida akijya ku mafaranga y'imirage y'abasekuruza be. Muri Afrika umubyeyi bakimutera inda yawe atangira kurya ku mafaranga yawe. Teknolojia. Gute twisanze ahantu aho ujya gusaba akazi, aho kugira ngo bakubaze impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi bakakubaza ngo nirikohereje, ngo uriya ni mwene nde, ngo aturuka he, gusa tunze iki? Gute twisanze ahantu aho haba hari imyanya 5 hatanirwa y'akazi, abagashaka bakaba ari 5,000, imyanya hari ni 5, abashaka akazi ni 5,000. Muri iyo myanya 5 harimo imyanya 2 y'abafite akazi mbere yuko gakorwa, bene wabo babanyiri kazi. Mu myanya hatanirwa hasigaye 3, abayishaka baracyari 5,000. Nkaho ibyo bidahagije, muri iyo myanya 3 isigaye harimo 2 y'ababitugukwaha. Mu myanya 5 yahatanirwa hasigaye 1, abashaka akazi ni 5,000. Teknolojia. Wa mwanya 1 5,000 nibo bakora, hakavamo 1 akawutsindira ukwiye. Uwo nguwo ukwiye akora akazi kaba bandi 4 basigaye bagiye mu kazi batabishoboye. Turashize none. Niyo sidutuyemo. Gusa iwacu mu Rwanda ibyo ntibihaba. Iwacu hari ubuyobozi bwiza. Nubigerageje Teknolojia. yisanga mu maboko ataraye. Mbese. Ndabashimira ko mwaniza amatwi. Gaho tubwire icyo kuyemo nawe ku mihanda. Honestly, I saw this video last night. I was sitting very, very cold, trying to browse mbona nkaguyeho. Ndicara ndareba ndamwumva no kuna bari serie. Danizo niko yitwa. Mugena mutera inkunga, urumva ko byibuze comedy irimo n'inyigisho. Turaza kugashyira kuri social media za Capital FM hakariri ku munsi, so ugende ukore follow unayirebe neza utuje, urumva kuri kwinshi. Twigeze mu isi y'akazi imyanya 5 yapanirwa n'abantu 5,000. Kandi muri aho ngabo umwe wenyine ni ukabona mu buryo bunyuye mu nzira nzima, akandi gibabaje nyine asigara akora akazi ka babandi no sigira ngo rikure y'ukuri. Rega haraho twirwa tuvuga hano ngo ibintu bitagenda neza, bakaba nabo barinjiye mu buryo nk'ubwo, kuko ntago wajya gukora akazi k'abantu 5 uri umwe byanze bikunze ngo gusohoza inshingano zawe neza. Ntabwo bishoboka. Nuzajya no mu bizamini rwose bakakubaza ibintu bijyanye na teamwork wowe ubwawe, mbere yuko ujya gukorana n'abandi buri wowe urabanza ukarangiza inshingano zawe uhamagariwe gukora cyane. Hari ibibazo bajya babaza akakubaza ngo ubaye umukoresha wawe yaguhaye ibyo ugomba gukora, ariko mugenzi wawe mukorana nakaza kugusaba ubufasha, icyo gihe witwara uti? Ukora ibyo ugomba gukora, ukamusezeranya yuko nubirangiza cyangwa bisoza uraza nawe kumufasha, ariko mbere na mbere banza ukora inshingano zawe nimubone gufasha abandi, utazakunda abandi wowe kwibagirwa. Urumva ibijyanye n'akazi, ariko cyiza Daniza avuga ngo mu Rwanda ntibihaba. Ubwo baze kutubwira koko niba bidahari kuri 0799733032 mu kanya gatoya cyane. Reka tugaruke turareba no muri sport amakuru make ari kuvugwamo, hanyuma turafungura umurongo wa telefone ubundi twiganirire tunasatira umusozo twebwe nuko twareshyaga ubundi mu kanya gato se niturabwira ngo Stravista cyane. Hit after hit. Hit music station. This is 103.5 Capital FM.